Borjan Youth Forum ningkan isi kecok katalon lapen HSLC HSNEET JEE kacipa undun atau mapan karjo amai kepamanpon. Rong plimplam ahitialong Borjan Youth Forum ningkan isi kecok lapen HSLC HSNEET lapen JEE kacipa undun atau mapan patumi pai-pai ni paing korai siarni karjopon. Bangso karjopono mayalong Karbi Anglang Autonomous Council EM Surjarong Par Aluhi Sarpo Aman Pencetong Dunsi Borjan Youth Forum Abidisar Chandra Singh Teron Man Kedo Aluhi ex-EM Jiwan Chandra Pathak ex-General Secretary Karbi Lamed Amai Liladhar Teron Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Borjan Youth Forum Bidisar Baburam Rongpi Baliram Ingti Bokajan Development Block BLCC Chairman Mongol Hanse Lapen Prek Jamman Kido Aluhi Atum Cetong Dun Rinti Jai Mek Along ada Porpai Captain Cheng Ponsi Borjan Youth Forum Alama Meipu Onteron Pen Kangtur Ponalong Chunbang Ang Tong Hanse Pen Cerap Dunsi Lama Pangjarpon Bangso Amayalong Pranab Jubilee College Assistant Professor Serlongki Ingti Lapen Cultural Tribal Research Officer Karbi Anglang Autonomous Council Dilip Kathar Atum Cetong Dun Bangso along education awareness ang deng along education the weapon to live in the present era pu ati PN ponsi education aputhak RD dojot pen cethan pon HSLC HSNEET lapen JEE asad lang ki unatuma phan karcho ajai mek along Karbi Anglang Autonomous Councils EM Surjarong Par Ari Deng pen appreciation certificate lapen man kidu Karbi apoho pen archopon Lapin tok lang kacharli ahin ko an akinang sot pu alam taputhak cethan ponsi bangso along social media pen ali kacu en lapin kaciri nangji alam aputhak tami cethan pon Bokajan pen Lawrence Lekhe Lutiki News Karbi Anglang Hongkar cupon di kolam he pun masih akinang sot pen karong lapin ninggit he Mungkin sedikit plain anbongan alang itong labor DYFN iklan kita biso jangan bong kosongsi hawar kasi turpon ng lima longri lompat kasi turpon ng lima jutang jubar lamen lamjong katangan partame biso jangan itong abang kosongsi lu kicali pa may pen exam ang bingung ki unang ki exam ki pa unang ki kula bangso awareness program ki pa do along bangso lang he social media long do hal bangso ang heksi pi na wala julo bang baru ini tu bang abang guru ali so jangan dom han kacu pon do kasalang itu ki klaim tu pa do lapan part me api po to lapan part me cali ve ka tu alang itu aning kirung aning kimi cali aning kahang kosi pangkaron supaya tu sanlang lopun andeng ini kacu ponong kok alam di manggala kalau boleh nanggil pen itu dak di lam he kijai dia pangkahan wek kathara samo pen kita ho alang tu malam ibeng alang adu nolong na alang kita malam he pik Ajak alam ke kalau kata tamu kan kita alam ke long kan dulu apa di kanan lo flow apa di ini kata dulu alang lipulo lu cari dan nanti putih lu cari lo tanpa misi ha lu cari lo hempal itu nanti cari lo nanti tu kalau hempulan lo nanti tapi hak pakai hak tu kan ke tumpui hempen parpo sekolah kita mau buko suara beng komane hem tu jopon harus ni megian pomo school kesutia pun betul hem kecewan tu aku dapat tolong foto milih ke klaim bang lah foto apa ke milih ha cuti hola topik cuti hola ha masih mahang the khala si lu bicara di sana tu itu primary school ang deng naman ke 1970 boleh pudam nan kelas hoga milih family pe tumbang ke 8 set kali tak milih pinu alang bang siduk cari wek mangi ko ebang nangapatang idun penting log lang na pang lutoy po nagto dun po sami school hem pali dundi
yung dulu nggak poro ke lah ukur banget ham kita ceng lo gua suken lah masih expert nih so bu sih kuna sa tar doi ma bukan di jam thek long nam thek ni ukur banget ingring dulu terus ukur banget kan dong sa ham to lo pen patan thek ma bukan di situ halo song sini lagi klaim masih mingkan line anke dili hala bangsa school di cari guna somlo admission en don po ciklo yon mas paten ko wai sai ni no kai boy mandi poli ko lalu nanti to meye dan lalu poli biasa ini itu makato emisi ko bahan dia menangkan tu di kwa kai bagi konten kata ada ikote langsung kado ko ye pan suruh lo akhiran konten bodan di forum langsung di masuk mai ke kapon atau tinggal di tempat diklaim atau ketalong lo kartu mana me itu kau ikat cepat dulu cuma kenang sosial pun bisa terus nanggo mana di sore di pintu pensi nang sosial klaim kita melalui amu pun kini yang tek di belakang kono lalu lebih bilang di sana masuk youth forum pen angko te lo kecali itu pandai te rong arada tuh kan isung keboy pensi lo ketu kau hey lomri lompan lamki la pen kitang di pada pan kangtur kon dia pan atau kecerok tok atau war kita pun dia pan akhir juga pagi isi pagi si nilihin telah tingkon tolo tado sorry kasih pagi itu ini